muri Yesaya igice cya 38 dusome duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo muri iyo minsi Hezekiya aragwaragera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya, wahabonye twahereye ku murongo wa mbere. Muri iyo minsi Hezekiya aragwaragera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi aza kuri we aramubwira tuku nikuhoraho agize ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe kuko ugira upfe utagikira. Maze Hezekiya ahindukiriza amaso ku rusika asenga Uhoraho ati tegera Uhoraho we wibuke ingene nagendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibyo ubona ko ari byiza. Hezekiya ararira cyane. Maze ijambo ry'Uhoraho rishika kuri Yesaya. Nawe ijambo rigushitse ko muri iki gitondo. Wumve ko ijambo nawe rishitse kuri wewe. Maze ijambo ry'Uhoraho rishika kuri Yesaya riti genda ubarire Hezekiya tukunikuhoraho Imana ya sogokuruza Dawidi agize uti yumvise gusenga kwawe abonye n'amosozi yawe. Gira barira bareke kurira gutabagwa kurabonetse. Kurira gutabagwa kurabonetse. Gira barira bahumure gutabagwa kurabonetse. Gira barira bareke kurira gutabagwa kurabonetse. Haleluya. Ngo maze ijambo riza ubugira kabiri kuri Yesaya ahabwa message itandukanye n'iya mbere. Imana iramubwira ngo kuri Yesaya ngo genda ubwire Hezekiya message itandukanye niyo mubwiye bwa mbere. Umubwire ngo yumvise kurira kwawe. Nawe Imana yumvise isengesho ryawe. Yumvise gusenga kwawe. Haleluya. Iri jambo ndarihawe mwaka kanya nje hano imbere. Numvise rikoroka. Biro ko nsoma ibindi rwate ijambo ekamanze ndarihereza aba bantu. Imana ivuganye nawe ngo yumvise gusenga kwawe. Yahuriranye na message Imana yamaye hari kwa kabiri igihe naje gusenga. Nariko ndasengera naribagije none iyi mitwaro y'aba bantu ko abantu banyandika ari benshi ndaza gusoma umutwaro w'umuntu ndavuga umutwaro w'umuntu. Fata telefone ati Imana wewe urazi gusoma telefone. Message ziri muri telefone urazi kuzisoma. Rero ngiye gusenga nsengera iyi telefone ibirimo uraza kubibona. Fata umwanya wo gusenga ndasenga mamagara Imana. Ndiko ndasenga Imana irambwira ngo genda. Haleluya. Genda ubabwire kw'ivyo bansabye navyumvise. Kandi bagomba kubibona vuba. Amina. Ibyo mwasabye abanditse bakeneye gukira ingwara Imana irabakijije nkuko yakijije Yesaya. Abanditse bakeneye kurihirwa amadeni wumve ko Imana yakumvise. Abanditse bakeneye ibintu bitandukanye Imana igomba kubaha. Ijuru ryavuze ko cyavyumvise. Yasubiriye kubikonfirma ko ryavyumvise. Abafise ubwoba ngo nimuhumure. Ufise ubwoba bw'iki kandi ufise Imana. Ayo marira nayiki kandi ufise Imana. Amen. Hezekiya yari yarungikiwe message imubwira ko yotegura yo kwipanga akagira romize ku mwanya n'umwanya ashobora gupfa. Haleluya. Ariko atangura gusenga yibutsa Imana ibyo yayikoreye. Muri mwe bwari nk'abantu bakoreye Imana bafite ibyo bakoreye Imana. Ibyo mwayikoreye bitumye mudapfa, bitumye igikorwa wakoreye Imana cyose gitumye Imana ikongera iminsi. Imana iravuganye nawe ngo ntuzopfa wishwe n'abantu ngo hitanwe n'abapfumu n'abarozi n'abakonikoni, ahubwo uzopfa ugeze mu zabukuru, uzosaza, uzoramba. Ati pastor ndarembye ndababaye byo naco bimbariye jewe nita kuca Imana ivuga. Muri iyi ndwi yo kubohoka, muri no semene yo kubohoka,
imana nawe irakubohoye ingwara, imana iragukijije ingwara. Haleluya. Nicyo gihe ndiko ndasenga numva imana impaye ijambo, iryo jambo niryo twasomye ejo. Haleluya. Twasomye ejo rivuga kuri Yosefu, ngo Yosefu ni igiti cy'amashami maremare kirenga inzitiro zacu. Haleluya. Imana irambwira ngo abo bantu uri kurasengera bafite inzitiro nyinshi, n'ibiti by'umugisha ariko bifise inzitiro nyinshi. Haleluya. Hari inzitiro nyinshi zibazitiye, ari bibapfutse, bibanyegeje, bituma batarengana ngo bashikire ibyabo. Umugisha wawe uri ahantu runaka ariko hari uruzitiro. Imana rero ejo abo twari kumwe, Imana yarambwiye ngo ubwo ruzitiro ntacyo birutwaye kwirigura rukuraho, nirushake rugumeho, nibashake barugumizeho, ariko we uzorurenga. Yandi majambo, Imana izoguha ubushobozi bwo kurengera ikibazo. Yesu igihe yagendera hejuru y'amazi ntabwo yarananiwe gukamya ikiyaga, ariko ikiyaga cyagumye gisurira kwa kundi nyene, ariko akigendera hejuru akimara ubushobozi. Uhoraho nawe yavuganye nawe ngo yaguhaye ubutware bwo kugendera hejuru y'ikibazo. Kibazo nikizokurengera. Bibiliya ivuga ngo nimwaca mu mazi nzoba ndi kumwe namwe, inzuzi nizizobarengera. Haleluya. Yesu nariyo ngo aza kure abarozi bose baveho. Umuntu twari ko turasengana aravuga ati jewe icoma ngo Imana insabe icyo shaka, ati Imana nsaba icyo, ikambwira ngo saba icyo ugomba, ngo noyisaba ngo namfise ibindi bintu byose, ngo noyisaba yica abarozi bose bari mu gihugu, abarozi bose bari mu isi, ngo nico kintu noyisaba cyonyine. Ati kuko abarozi barangiriye nabi, baranzengereje. Yari afise ikintu kimwataka igihe cyose aronsa akazi, yacagwara. Yihenze ngo aronka akazi, bamuhamagara cyane akazi runaka, yacagwara, akajugumira, akaribwa mu nda, magufa akamujya. Bari baramwicariye, baramugiriye nabi. Kandi umuntu yamugiriye ibyo yari umuntu babana ameze neza, afise ubuzima, aronka akazi. Uyo muntu ari wamubesheje, wamufasha, ariko aramuroga, amugirira nabi. Haleluya. Avuga ati rero Mana, icoma ukambwira ati nsaba icyo ushaka, no gusaba wica abarozi bose. Na muri twebwe ntihaguza abarimwo bosaba, kuko abarozi barakumereye nabi, barakuzitirira, barakugarira, bakuza gushika kure. Imana ikugirire neza, igukurireho uyo mwasi mu buryo bumwe no mu bundi. Imana ishobora no kutamwica, ariko ikamumara ubushobozi. Ikamumara ubushobozi. Imana itugirire neza, ikamumara imbaraga. Ndagusengera ngo ibyago byose biri ku buzima bwawe, Imana imimara inkomezi, imara imbaraga. Haleluya. Abacawe ni babi, abarozi ni babi. Bamwe ngaha barugaye ingendo zabo, abandi ngaha barugaye iterambere ryabo. Urakora ntibigenda, uradandaza ntibicamwo, ikintu cyose ukoze kigenda nabi kubera umwuka w'abarozi. Bananigwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera ngo bananigwe, Satana ananigwe. Haleluya. Kuva mu buto argiye Imana, ndiko ndasengera abantu hano, Imana ikanyereka nk'umuntu ugasanga bamuroza akiri uruhinja, agakurira mu maboko yabo. Umwana afise amezi 2 bakamuroga, bakamugirira nabi, ubuzima bwe bakabwica, agakurira muri ivyo bintu. Ariko Mama Gregor, abarozi baguhora iki? Mupfiki igiki wabakoreye? Ntacyo wabakoreye. Nububi gusa bwabo.
Imana igukirize mu maso yabo mu izina rya Yesu, igutabare mu maso yabo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Imana igukirije mu maso yabo, igutabariye mu maso yabo, kandi irinze umuryango wawe n'abawe, kandi ishizeho uburinzi ku bawe n'ibyawe. Tumufasha dukomera Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibintu bariko barategura, hari imigambi bariko barategura mibi, ariko Imana irambwiye ngo ndakubarire ko iyo migambi bariko barategura izobapfana ubusa. Hari ibintu bariko barashaka ngo babloke, bugare, bazibire, ariko Imana iravuze ngo iyo mipango yabo izopfa ubusa. Umva, Bibiliya ivuga ngo abansi nibakorana kukugwanya, si Imana izobibakoranije. Si Imana izobibakoranije. Bariko barapanga ngo bice ibyo bica, ariko bizobapfana ubusa, bizobabana amazi. Bizobabana amazi, n'icyo Imana ivuze mu izina rya Yesu Kristo. Mipango bagufitiye izobapfana ubusa mu izina rya Yesu. Umva, kandi ikindi Imana ivuze, ikwemereye kuguhamagara meza, guhamagara meza, guha umubiri ukomeye umeze neza. Imana yakurinze impfu nyinshi urazibonesha amaso yawe. Urupfu warubonye, ariko Imana ikavuga ngo ntapfa. Yakurinze mbere n'ubiri kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe mu izina rya Yesu. Imana ivuganye nawe, iri kumwe nawe, kandi izokurinda amajana amaza. Izokurinda, umva, nta n'agashatsi kazokorokera hasi, izokurinda. Mbonye ifurira ibinogo bibiri mu muryango wawe. Yicarira mu bwiza bw'Imana. Hari ibinogo bibiri ifuriye. Hari inama zari zikoranye kugira ngo zize kugira nabi, ariko ibyo binogo bibiri Imana irabifuriye. Nitabifurira bigaragara, bize bifuriranwe na bene byo. Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Uburozi bwabo bwose buhinduka ifumbire yo gufumbira imirima yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ezekiya ngo yongerwe iminsi. Ezekiya yongerwe iminsi yo kubaho. Ufise ubwoba bw'iki? Huwo muri Imana yakongeye iminsi. Imana ibahaye kuramba. Imana iravuze ngo iduhaye kuramba, ko nikuramwe nanje. Imana iduhaye kuramba mu izina rya Yesu. Fabien, mbiza nakubwire, Imana irashizeho gasopo ku bugwayi buguma bwataka umuryango wawe. Irashizeho gasopo. Irashizeho mukerubi. Irashizeho mu marayika murinzi. Kuri wewe no kubawe irashizeho mu marayika murinzi mu izina rya Yesu Kristo. Yicarire mu bwiza bw'Imana, wicarire utuze kandi utekane. Amina. Imana itwemereye kuramba, itwemereye imyaka, itwemereye kuba igihe kinini. Haleluya. Ezekiya arasenga. Imana ituma Esaya iramubwira ngo genda ubwire Ezekiya ngo ku minsi yawe yo kubaho yongeye ko imyaka 15. Byaheze byahageze kwapfa, ariko Imana yongera ko imyaka 15. Nawe Imana ikongerera iyindi myaka 15, 20, 20 ngahe, ikongerere n'abawe n'umuryango wawe. Haleluya. Hari umuntu ariko arakurikirana ari alinye, ari hanze. Imana igiriye neza, ihaye akazi keza. Hari umuntu ariko arakurikirana ari alinye, Imana igiriye neza, ihaye akazi keza. Mbega Imana yoha akazi keza abantu bari kure, ikarengana natwe turi hano.
kuri twebwe Imana yo mwijuru, Imana ibahusi mu izina rya Yesu Kristo. Abari bakeneye utuzi twiza, Imana itubahe. Hari umuntu ariko arakurikirana, wowe uri kurakurikirana, wari umaze iminsi usengera akazi, wari waradepoje ahantu runaka, ukeneye yuko baguhamagara, wari ubirindiriye igihe kinini, Imana ishizeho impamvu mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Wewe Imana ikugiriye neza, Imana ikugiriye neza, Imana ikugiriye neza. Uriko uranyumva? Imana ikugiriye neza itariki ya 19. Itariki ya 19 hari Imana ikoze ku muryango wawe. Imana ibohoye abawe. Imana ikuye ibiziriko byari ku bana bawe. Mana yanje, muranyumva cyangwa nabwo munyumva? Imana ibohoye umuryango wawe. Ugiye kwakira inkwano. Urabyumva? Ugiye kwakira inkwano. Turi mu ndwi y'ubuhanuzi n'amasengesho yo kubohoka. Imana irabohoye abana bawe b'abakobwa. Ibiziriko byari bibariko, Imana irabibakuyeko. Hari igihe tubana n'abarozi tutazi ko tubana nabo. Hari umurozi yigeze kuba abana namwe hafi yanyu, niwe yabosha abana bawe. Aravuga ngo ntabwo bazubaka, ntabwo bazorongorwa, nta mariage, nta nibishoboka. Yabikoze hareze igihe kitari gito akoze ibyo bintu. Bari abana bakiri batoya, arababoha, arabahamba, abahamba ikuzimu bakibona ngo ntibazopfa bateye intambuko. Umviriza mwa abakobwa muri hano namwe, uwoba yarakorewe ikintu kibi cyari cyo cyose, agikorewe n'umurozi ngo ntazarongorwe, icyo kintu kimuveko, icyo kiziriko kimuveko mu izina rya Yesu Kristo. Niba ufise abana hakaba ari icyo babakozeko, ndasenga ngo guhera uyu mwanya icyo kintu babakoreye kibaveko mu izina rya Yesu. Nambo vyizeye Imana iguhezagire mu izina rya Yesu Kristo. Hari icyo Imana ikoze ku bana bawe, kandi abana bawe ufise bose Imana irababohoye. Ibyo vuba ugiye kubibonesha amaso yawe. Yine bikubwiye ibyo ugiye kubibonesha amaso yawe. Ibintu Imana igiye gukora, n'ababanyi bazokumigwa, bazotangara, bazobiraba bumigwe batangare. Imana igukorera ikintu ku buryo abantu bazokumigwa, abantu bazoraba bakumigwa, abantu bazobiraba bakumigwa. Imana igukorera ikintu ku buryo abantu bose bazokiraba bakumigwa. Ikunezereze, igutwenze ku buryo abantu bose bazobiraba bakumigwa. Sara yaravuze ngo uhora harantwengeje, n'abazobyumva bose bazotwenga. Imana igushirireho impamvu yo kunezerwa mu izina rya Yesu. Imana yongere ko iminsi. Mbere ko dusenga, reka dusome undi murongo w'ijambo ry'Imana muri Yohana. Yohana igice cya 5. Wewe nujuhemuka kandi nukoziso abwikuzo Mana yacu kukurabikwiriye. Mu bantu bariko barakurikirana muri alinye,
imana yo mu ijuru hari umuntu imana ikuriyeho umurozi. Hari umurozi imana ikuye mu rugo rwawe, ikuye mu muryango wawe. Imana niyo ivuganye nawe, Imana niyo ivuganye nawe. Uyo murozi yakugenda k'imyaka myinshi, yakugirira nabi igihe kirekire, Imana iramugukuriyeho mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo yari yarugaye byose Imana irabyuguruye. Dusome hanyuma y'ivyo haba iminsi mikuru y'abayuda. Yesu aduga i Yerusalemu, kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari kidengeri mu gihe burayo citwa Betesida, cyari kwa mabaraza 5. Muri yo hari hajyanye abantu benshi barwaye n'impumyi n'abacumbagira n'abanyunyutse, bari barorereye kwa amazi azikuruka. Kuko rimwe rimwe umumarayika yamanuka aja muri kino kidengeri akazikurura amazi, maze uwitangiye gutambukiramwo amazi azikurutse niwe yakira ingwara yamufashe iyo ariyo yose. Haleluya. Uyu mwanya Imana igomba gukiza ingwara z'uburyo bwose. Imana iragomba gukiza ingwara z'uburyo bwose, iragomba guhumanura mu buryo bwose, iragomba kugurura inzira mu buryo bwose, iragomba kuriha amadeni y'uburyo bwose, iragomba gukiza ingwara z'uburyo bwose. Abanyunyutse, ibimuga, abacumbagira, abagwaye amadiyabete, abagwaye umutima, abagwaye mu buryo bwose, Imana iragomba gukiza mu buryo bwose. Haleluya. Ibintu byose wakorewe biragomba kukuva ko mu izina rya Yesu. Biragomba kukuva ko. Imana iragomba kukubohora wewe umwuka w'ubukene. Wewe papa. Mbwiye wewe. Imana iragomba kugukubitira umwuka w'ubukene. Hari ikintu Imana igomba gukora ku buzima bwawe. Hari ibintu Imana igomba gukosora mu buzima bwawe bitameze neza. Uyo mwuka wo gufata ibintu nibifadike, Imana iraje kugusenyera. Hari daimoni, hari karande wo mujyango wanyu igumi kurondera, igumi gukurikirana. Hari Imana iragutandukanije nayo. Imana yagutandukanije n'uyo mwuka w'iwanyu. Tuzamuri ibiganza abantu Imana itabaye mu izina rya Yesu. Imana yagutandukanije n'uyo mwuka. Yicarire mu izina rya Yesu. Amen. Hari umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye ajyamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Unarwaye aramwishura ati mugenzi, nta muntu ufise ukunyinikira mu kidengeri iyamazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza ubundi akantanga gushungurukiramo. Munzanira amazi mu ibase. Yesu aramubwira ati va hasi, ikorere ikirago cawe ugende. Ikorere ibyo vyago, ikorere ibyo bibazo ibyaje bikwikoreye, nawe ubyikorere mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Yesu aramubwira ngo uragomba gukira. Hariho ngo nta muntu ngira, nta muganga yomvuriye ingwara, narayivujije hose byaranse, naragiye ku baganga benshi byaranse, ariko iki gitondo cyo kuyikira mu izina rya Yesu Kristo. Hari abagwaye amaguru, hari abagwaye mu nda, hari abagwaye amaboko, hari abagwaye imigongo, hari abagwaye mu buryo butandukanye, hari abaragwana n'imizimu, hari abaragwana n'abarozi. Muri iki gitondo ni gitondo cyo gukira kwawe.
ndavuze ngo muri iki gitondo ni igitondo cyo gukira kwawe, ni igitondo cyo gutabagwa kwawe. Ubwo bugwayi umaranye imyaka myinshi, ugendanye igihe kirekire, uza mu rushengero ubufise bwanse kugenda, harageze ko Imana igira icyo ikora mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo harageze ko hagira icyo Imana ikora. Hari ubuvuzi buvuye ku Mana. Ngo nta muntu mvise kandi ari kumwe n'umuntu, yari kumwe na Yesu ubwiwe, ariko aravuga ngo nta muntu mvise wo kunyinikira mu mazi iyo azikuruze. Yesu aramubwira ngo ikorere ico kirago cawe ugende. Horaho agiye kuguhuza n'umuntu, agiye kuguhuza n'umuganga, agiye kuguhuza n'ubuvuzi, agiye kuguhuza n'inyishu yawe. Nabo byizeye komera Imana amashi mu izina rya Yesu. Agiye kuguhuza n'inyishu. Haleluya. Iyo mikoshi igira ikuveko, iyo mikoshi igira ikuveko, iyo mikoshi igira ikuveko. Harabakomowe n'inzoka, harabariwe n'ibintu runaka. Ndiko ndavuga mu isi y'imwemu. Mwijoro ubona inzoka ikwiruka, kubona imbwa ikwiruka, kubona ibikoko runaka bikwiruka ko ngo bikujye, ubona ugwa mu binogo, ubona ugwano, ubona uguruka, ugira gute. Imana iragomba biciye mwajya amazi, iragomba kukubohora mu izina cya Yesu. Mazi bayabuze, bagiye kuyazana he? Haleluya. Uragomba gukira. Urabishaka gukira? Ni saa yawe gukira mu izina rya Yesu. Wala yakuzanye uyu munsi sivige Amana, hari ibintu agomba kugukorera, hari ibintu agomba kugukurako. Amen. Kuba winjiye ahari ubuzima bwawe cyangwa ubugingo bushasha kuri wewe, winjiye mu kibanza ugomba gutabarirwamo. Hari ibintu biri mu irembo ryawe, hari ibintu biri mu nzu yawe, hari ibintu biri mu kigo cyawe, hari ibintu biri aho ubaye. Uyu munsi Yesu aragomba kubikuraho, aragomba kubikuraho. Hari umuntu ari hano afise ubwoba ku buryo atinya no kwinjira mu cyumba, icyumba akagira ubwoba kuva umenga mu cyumba hari ikintu aza guhurira nayo, aza guhurirayo nawe. Amazi mwabuze gaheji, mwagiye kuyavoma he? Amen. Imana ihagarika icyo kintu. Burya mu nzu hari ikintu utazi, utabona. Hano hari umuntu byanse ko aduga iwabo, byanse ko asubira, yumva ubwoba ati hamwe nogenda ndapfa. Afise ubwoba byanse ko agenda. Wanasifiwe. Tugomba gusenga Imana. Hari icyo Imana igomba gukora kuri wewe, icyo Imana igomba gukora ku buzima bwawe. Aya ni amazi asanzwe, ni amazi avomwe mu ibombo, ariko muri yo Imana igomba gushirayo umuti. Ibyo watambutse uragomba kubisiga muri iki kidengeri. Imikoshi, iyo mikasiro uragomba kuyisiga muri iki kidengeri. Ibyo bagukoreye ngo ntuzorenge irembo, ibyo bagukoreye ngo ntuzorenge igihugu, ibyo haleluya. Urabona Satani hari ukuntu yigira utuntu n'abakozi biwe. Hari umuntu umwe yari afise urugendo hirya y'ejo, kandi rwari urugendo ruzwi, ariko muri ambasade barabagirira ibintu bidashoboka. Ko twasenze Imana iravuga ngo uzogenda, barisha amatike, barabwira ngo ntibishoboka, ndushobora kubaha visa. Haleluya. Akutura twarasenze Imana, baravuga ngo byanka byemera Imana iraza gushiraho akandi kayira katari kamenyerewe. Haleluya.
babahamagaye ku nguvu kibiriraho, bagiye ejo mu ijoro, yari misiyo yateguwe n'Imana, ariko abadayimoni baza kuyizibira. Misiyo yawe yose abadayimoni bazibiye, ndasenga ngo Imana ikubite icyo kintu cyose bakoze, muhaguruke dusenge Imana. Niwumva ko ari amazi ntacyo aza kugukorera, ariko niwumva ko ari umuti hari icyo uza gukorerwa, hari icyo Imana iza kugukorera. Tugomba twatura ijambo ko aya mazi uraza ushire nk'ibirenge, uhonyeze nk'ibirenge mu kwizera. Niwizera Imana irakubohora. Abagwaye muraza gukira, ababoshwe n'imizimu muraza gukira, ababoshwe n'amarozi muraza gukira, ababoshwe mu buryo bumwe no mu bundi muraza gutabagwa. Ugire gusa kwizera. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, uhoraho Mana yacu, uhoraho Mana igira neza, uhoraho Mana ibikora, uhoraho Mana ibirema, uhoraho Mana ihindura amateka, ndasenze kubwa kino gitondo Mana, aya mazi ahinduka ikidengeri, aya mazi ahindukira iriba ryo gukira, aya mazi ahindukira iriba ry'ubutabazi. Mana ugirire neza ubwoko bwawe, Mana ugirire neza abana bawe, ubabere inyishu, ubabere ndiho, ubabere urugero, Mana mu izina rya Yesu Kristo. Mana nditandukanije ubuzima bwanje byose, nditandukanije navyo. Ibyo bakoze ku muryango wanje byose nditandukanije navyo. Biciye muri aya mazi ubohora umuryango wanje, ubohora ubugingo bwanje, ubohore Mwami Imana famiye yanje. Nditandukanije n'ibyakoretse byose, nditandukanije n'ibyo baba barankoreye byose, ibyo nzi canke ntazi, byakoretse kuri data, byakoretse kuri mama, nditandukanije navyo. Nimba yarinjiye mu nzu z'abarozi, akinjira mu bicaniro by'abapfumu, nditandukanije navyo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Wakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo, wakire kwidegembya mu izina rya Yesu Kristo, amen. Wakire ubuzima bushasha. Ibyo waratambutse, ibyo byarakoretse, niba ari indasago zaciwe ku maguru, niba ari byakoretse ku birenge byawe, bicike bikugweho mu izina rya Yesu, amen. Nimugume mu bibanza byanyu, mu bibanza byanyu mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo ubushobozi bumanuke katika jina la Yesu Kristo. Umuriro uva mu ijuru umanuke biciye mu aya mazi, umenagura ingoyi, umenagura ingogo mu izina rya Yesu Kristo. Ibicaniro za karande, ibyo bamuteze mu mayira abiri, ibyo bamuteze ku irembo, ibyo bamuteze mu rugo, mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo mutandukanye navyo. Imigabo n'imigambi yose y'abadayimoni, imigabo n'imikorere y'ikuzimu ikugweho mu izina rya Yesu, amen. Urabohotse, wakire kubohoka, wakire kwinjira mu masezerano, wakire kwinjira mu buzima bwawe, wakire kwinjira mu cyo Imana yakuremeye mu izina rya Yesu, amen. Wakire kubohoka, wakire kurenga imbibe, wakire kugenda amahanga, wakire kujabuka. Ibyo bakoze ku muryango wawe, ibyo bakoze ku buzima bwawe bikuveko mu izina rya Yesu. Wakire kubohoka, wakire kwidege kwa jina la Yesu, mu butware bw'Imana ihambaye, mu bushobozi bw'Imana ikomeye. Mana ubohora abana bawe mu izina rya Yesu, amen. Akira kubohoka, akira kwinjira mu masezerano, ibyo wakorewe mu izina rya
wakire kubohoka, wakire kwidegembya mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu ndarekuye umuriro, ndarekuye ubushobozi uhereye aka kanya, ndaseze ngo uturire. Toka 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 toka. Abazimu barahiye, amapepo barahiye, murahiye 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 murazimanganye murahiye 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 murahiye. Lelelelelelelele. Wowe bandanya gusenga, reka kuraba abandi, wowe isengere nawe, isengere kugira ngo Imana ize kugukorera, Imana ize kugukorako. Raboshekus. Senga senga, Imana ikirakora, Imana ikirakora, Imana ikirakora mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Toka 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 toka, sambuka sambuka sambuka. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina ry'ubushobozi wakire kwidegembya. Toka 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 toka. Murahiye mu izina rya Yesu, murahiye byakoretse ibyo yatezwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Muliro muliro muliro, ngaho muliro 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 ngaho muliro. Toka mu izina rya Yesu. Mu izina ry'ububasha n'ubushobozi yaduhamagaye niyo kwizegwa, ndabohoje uyu mudamu, ibyo yakorewe byose bimuve ko ahabwe kwidegembya mu izina rya Yesu. Jesus. Ubushobozi 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 umuriro 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 umuriro. Sambuka wa muzimu we, wa murozi we, urarwa mukubita, urarwa mugwanya, urarwa mugirira nabi, kubitwa kubitwa kubitwa. Sambuka sambuka, turika bomoka, sambuka turika bomoka, meneka turika bomoka mu izina. Bicaniro bicaniro caniro by'abarozi, caniro by'abapfumu, caniro byo guterekera bimenagurike mu izina rya Yesu Kristo. Wakire kubohoka izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Aya mazi arimo ubushobozi, aya mazi arimo umuriro, aya mazi arimo imbaraga. Mana urakoze, tabara. Izina ry'ububasha n'ubushobozi ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro. Yakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Yakira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima. Bohoka idegembye mu izina rya Yesu Kristo. Nyarutsa ibyo bagukoreye bikuveko, ibyo bakurogesheje bicike, iyo myuka ivutagurike mu izina rya Yesu Kristo. Kira kubohoka, kira kwidegembya, kira kwinjira mu masezerano mu izina rya Yesu Kristo. Kira kubohoka, kira kwidegembya, kira kubohoka, akira kwidegembya, kira kubohoka, kira kwidegembya. Ela isika loposhe kosi baragazima. Tunyarutse mwanya. Kira kubohoka, kira kwidegembya, kira kubohoka. Toka 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 toka. Navunja nguvu za kuzimu, navunja nguvu za uchawi katika jina la Yesu Kristo. Abohoke. Pashekosi ubushobozi bw'Imana, imbaraga za Yesu, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa Yesu bumanuke, imbaraga z'Imana zimanuke katika jina la Yesu Kristo. Imizimu ikubitwe hasi, amange tengeta kubitwe hasi.
ubushobozi 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 ndamanuye umuriro ndamanuye umuriro ndamanuye umuriro ndamanuye umuriro ndamanuye umuriro ndarekuye umuriro yakire kubohoka yakire kwidegembya yakire kubohoka mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ninavunja mipango ya shetani katika jina la Yesu. Bohora abana bawe, we wakijije Namani ukamukiza imibembe yibiye muri Yorodani mu izina rya Yesu biciye mwa bohora sambura imikoshi sambura muriko ibimurondera kuva uyu munsi bitsindwe mu izina rya Yesu. Kirakubohoka kirakwidegembya kirakubohoka kirakwidegembya mu izina rya Yesu. Kirakubohoka ndarekuye umuriro amazi wogeshejwe ahumanye guhera uyu munsi ndaguhumanuye biciye muri aya mazi ndaguhumanuye biciye muri aya mazi ndaguhumanuye biciye muri aya mazi. Ubushobozi 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 bw'Imana ubushobozi bw'Imana ubushobozi bw'Imana ubushobozi bwa Yesu mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina ry'ububasha n'ubushobozi mu izina ry'ububasha n'ubushobozi mu izina ry'ubutware ndamenaguye imigabo n'imigambi yose y'abarozi n'abapfumu mu izina rya Yesu. Kirakubohoka kirakubohoka kirakwidegembya kirakubohoka kirakwidegembya mu izina rya Yesu Kristo. Kirakubohoka kirakwidegembya mu izina rya Yesu Kristo. Ndarekuye umuriro ndarekuye ubushobozi ndarekuye umuriro mu izina rya Yesu Kristo. Ndaturiye kuramo umusengere kuramo umusengere kuramo umusengere sengera umukobwa kubita abazimu kubita senga umusengere mu izina rya Yesu Kristo. Ndamenaguye ndakubise ndashwanyaguye kubita senga turira ubushobozi bw'Imana mu mbaraga z'Imana senga nimusenge muri kumurakina muri mu mikino muri kumurara musenza wo kwisenge Imana mu gukoreko mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina ry'ubushobozi ndabohoye umukobwa ndabohoye umukobwa ibyamuziritse bimuveko wumve ko hari ubushobozi bugiye kumanukira muri wewe mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu. Ndamenagura ndaturira ndakubise iyo myuka ndakubise iyo mizimu ndamenaguye ndasambuye ndwanyaguye ndamenaguye ndaturiye ndaranduye ndamenaguye ndaturiye toka mu izina ry'ubutware mu izina ry'ubushobozi mu izina ry'ububasha izina risumba yandi mazina yose izina risumba yandi mazina yose izina rikiza izina ribohora mu izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo wakira ubuzima wakire kwidegembya. Jesus. Ndamenaguye ibicaniro ndamenaguye ibicaniro ndamenaguye imivumo ndamenaguye ibyo yatambutse ndamenaguye imyuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndarekura umuriro ndarekura umuriro ndarekura ubutabazi ndarekura umuriro mu izina rya Yesu Kristo. ubushobozi bumanuke imbaraga zimanuke menagura ibyo bicaniro menagura ibyo bicaniro menagura ibyo bicaniro sambura turira pomora kubita mu izina rya Yesu Kristo. Ndarekuye umuriro wakire kwidegembya izina rya Yesu Kristo. Wakire ubuzima wakire kwidegembya wakire ubuzima wakire kubohoka wakire kwidegembya mu izina rya Yesu. ubushobozi umuriro ndarekuye umuriro ndarekuye umuriro ndarekuye umuriro ndarekuye umuriro ndarekuye ubushobozi ndarekuye ububasha katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo.
imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga zice mw'aya mazi. Ubushobozi buri mw'aya mazi bukora igitangaza ku buzima bwiwe, bukora igitangaza ku buzima bwiwe. Yidegemvye, imigisha yiwe ibohoke, ivyiwe bibohoke, ubuzima bwiwe bubohoke, imizimu n'amangetengete bimuve. Iyi ngogo iri ku bitugu vyiwe, ndakubise imyuka y'ibitega, imyuka y'amarozi, imyuka y'amangetengete, ibyo atongerewe byose ku buzima bwiwe bikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Kirakubohoka mu izina rya Yesu. Umuriro, 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 ubushobozi, 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 ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana, maraso ya Yesu, ubushobozi bw'Imana, maraso ya Yesu, Mana sambura, Mana menagura mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu Kristo, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya, wakire kubohoka, wakire kwidegemvya. Byakozwe byose ku buzima bwawe bisigare muri aya mazi mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi, ndarekura umuriro, ndarekura imbaraga. Yesu, 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 Yesu. Turira, turira, murashiye, 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 murashiye. Ayo mazi ahindutse urubeya, ahindutse umuriro, ahindutse umuriro, araturiye mu izina. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu, ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwa Kristo Yesu, maraso ya 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 Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, maraso ya Yesu. Mukore musengere mu izina rya Yesu Kristo. Kubita, kubita iyo myuka, kubita mujana ajya hejuru musengere. Ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana, toka, 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 toka. Nubifata nk'ibisanzwe biraba ibisanzwe ku buzima bwawe, nubifata minenegwe biraba ibisanzwe ku buzima bwawe, ariko ibi bifite icyo biriko birakora. Kwa jina la Yesu ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro. Dufashe, dufashe yangawe. Toka! Damu ya Yesu, Mana akora igikorwa kuri mukobwa, ibyo yakorewe, ibyo yakorewe, ibyo yakorewe bimuveko, ibyo yakorewe bimuveko. Mukuremo, mukuremo mujana yajya hejuru musengere, mukuremo mujana yajya hejuru. Fata mumufate. Ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Kwa jina la Yesu. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu, maraso ya 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 Yesu. Umuriro, ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro. Bohora, oza, oza, kuraho ibyo yakorewe byose, ibyo yakorewe byose, ibyo yasizwe byose, ibyo bamukoreye, ibyo yatambutse byose bimumveko mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana. Ingwara zisigare hano, ibyago bisigare hano mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Maraso ya Yesu, maraso ya Yesu, maraso ya Yesu, maraso ya Yesu, maraso ya Yesu. Wakire gukira, wakire ubuzima, wakire ubuzima, wakire ubuzima, wakire kwidegemvya. Izina rya Yesu, katika jina la Yesu
ndabohoye uyu mukobwa, ndamubohoye biciye mw'aya mazi. Nahinduka umuriro, nahinduka umuriro, nahinduka umuriro. Ibyaterekereye ubuzima bwiwe, ibyo baterekereye ku buzima bwiwe turabisenya mu izina rya Yesu. Akira ubuzima, akira kubohoka mu izina rya Yesu. Akira ubuzima, akira kubohoka mu izina rya Yesu. Akira ubuzima, akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Toka 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 umuriro 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 mu izina rya Yesu. Mufatiye ubushobozi bw'Imana bumanuke, ubushobozi bw'Imana bumanuke, imbaraga z'Imana zimanuke. Toka 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 wa mwuka uhumanye, wa mpwemu ihumanye, wa mpwemu ihumanye, wa gitegawe, wa mpwemuwe, muvemo n'ingoga n'ingoga. Ubu nyene nkivuga, tetemera umuvemo, tetemera umuvemo, tetemera umuvemo mu izina rya umuriro, ngaho umuriro, ngaho umuriro, ngaho ubushobozi mu izina rya Yesu. Ububasha bw'Imana, ububasha bwa Yesu bumenagura ingoyi. Kwa jina la Yesu, mu bushobozi bw'Imana, ibyo yakorewe byose bimuveko, ibyo yakorewe byose bimuveko, ibyo yakorewe byose bimuveko mu izina rya Yesu Kristo. Undakurikirana bohoka idegembye, bohoka idegembye, bohoka bohoka. Toka 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 top 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 tele muriro umuriro moto 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 moto. Rekura uyu musore wacagowe, rekura biciye mw'aya mazi, biciye mw'aya mazi. Ni amanuka umuriro, ni amanuka umuriro, ni amanuka umuriro. Mana akora igikorwa. Ubushobozi 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 mu izina rya Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu, 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 mwizina rya Yesu. Kira kubohoka n'ibyawe byose mwizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Umuriro 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 mwizina rya Yesu Kristo. Ndamubohoye, ndamubohoye, ndamubohoye ibyo yakorewe, ndamubohoye ibyo bamukoreye. Toka katika jina la Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Bohora, bohora uyu mukobwa, bohora. Toka, 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 toka murekure wa gitero we, wa murozi we, wamuboshe. Imbaraga murasha n'ingoga, murazimangana ibyo yatezwe. Toka, toka, ngaho umuriro, ngaho umuriro, ngaho umuriro, ngaho umuriro, ngaho umuriro, ngaho umuriro. Mukuremo mujane hajya musengere mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Sengere, sengere mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Akira kubohoka, akira kwidegembya, akira kubohoka, akira kwidegembya, akira kubohoka, akira kwidegembya, akira kubohoka, akira kwidegembya mu izina rya Yesu Kristo. Muriro, 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 muriro mu izina rya Yesu Kristo.
ubushobozi bugendagende mw'aya mazi, imbaraga z'Imana zigendagende mw'aya mazi zibohore mu izina rya Yesu. Ibicaniro byose, ibicaniro by'abarozi, ibicaniro by'abapfumu, ibicaniro by'abanyamareba, ibicaniro by'abarozi, ibicaniro by'abapfumu, ibicaniro bya wagicaniro ufise amatwi urumva byo mwakoze k'uyu mwana, byo mwakoze kubw'uyu mukobwa. Ndavuze ngo byose bihura n'umuriro biciye mw'aya mazi. Ngaho sezera, ngaho tekera, ngaho tekera, ngaho tekera, ngaho tekera, ngaho murekure mu izina rya Yesu. Ngo gaterwa mujane hari ya musengere. Ubushobozi bw'Imana, imbaraga za Yesu, ubutware bwa Yesu, fasha baraka zima, baraka zima, baraka za Yesu. Shindwa katika jina la Yesu, shindwa katika jina la Yesu, izina rya Yesu Kristo. Ibicaniro bisenyuke. Ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa Yesu, imbaraga za Yesu, amaraso ya Yesu amenagure. Izina rya Yesu, 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 izina rya Yesu. Ubushobozi, 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 umuriro, 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 izina rya Yesu. Wakire kubohoka, wakire kwidegembya, wakire kubohoka, wakire ubuzima, wakire kubohoka. Ibyo bagukoreye, ibyo wakorewe, ibyo wakorewe. Bakozi b'Imana, mukore muri autorité musenge none ngo ngo dusenge. Kora muri autorité musenge mbio mbio. Izina rya Yesu. Tola. Izina rya Yesu. Vikuzimu, vikuzimu ni ngoga. Soka vayo. Vuze ngo vayo ikuzimu. Vayo ikuzimu. Vayo ikuzimu. Vayo ikuzimu. Vayo ni ngoga. Kwa jina la Yesu Kristo. Ndategeka. Ndakoresha autorite nahawe n'Imana. Toka. La 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 la. Toka 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 toka. Urahiye 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 urahiye. Ngaho 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 amaraso mwatwaye murayagarura, ubuzima bwiwe mwatwaye murabugarura. Ngaho murahiye ngaho murahiye ngaho murahiye ngaho murahiye. Mukuremo mu mujana riya musenge. Kwa jina la Yesu. Ndarekuye umuriro, 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 ndarekuye umuriro. Ndasanganguye, ndamenaguye ibicaniro byose. Aboho. Wanzoka we, wa mwuka w'inzoka, wa bumara bw'inzoka buri mu maguru, buri mu maguru vayo, buri mu maguru vayo, buri mu itama vayo, vayo. Izina rya Yesu,
umuriro, 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 umuriro. Ndabohoye uyu mukobwa, ndamubohoye, nabohoke, 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 ndarekuye umuriro, ndarekuye mu bushobozi bw'yampamagaye, ndamubohoye, ndamubohoye, ndamubohoye. Toka 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 toka. Uyu mukobwa yaratanzwe k'ibitambo, yaratanzwe k'ibimazi, yaratanzwe ikuzimu, ariko turamukuyeyo, turamukuyeyo. Ubu nyene mvuze ngo rekura umukobwa, rekura n'ingoga, rekura n'ingoga, rekura n'ingoga, rekura n'ingoga, rekura n'ingoga, rekura n'ingoga. Mwize mu bushobozi bw'Imana, mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga za Yesu, mu butware bwa Yesu. Umujane, umujane hari, umujane izina Yesu arabohoka uyu munsi. Mu bushobozi bw'Imana, mu mbaraga za Yesu, wakira ubuzima, wakire kwidegembya, wakira ubuzima, wakire kwidegembya izina rya Yesu. Izina rya Yesu Kristo, yakira ubuzima, yakire kwidegembya izina rya Yesu. Izina rya Yesu, izina rya Yesu. Namufashe uyo mwana, namuntu yamufashe uyo mwana. Mu bushobozi bw'Imana, mu butware bw'Imana yampamagaye, ndabohoye uyu mudamu, ndabohoye uyu mudamu, ndabohoye uyu mumama. Mvuze ngo cika, 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 wacagowe. Yesu, 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 izina rya Yesu Kristo. Kira ubuzima, kira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Toka 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 toka. Ndavuze ngo wacagowe, wamurozi we, tsindwa, tsindwa, tsindwa. Uyu musore nabohoke mu izina rya Yesu Kristo, nabohoke onodoshezi. Ubushobozi, 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 wamyuka we, toka. Murahiye, 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 izina rya Yesu. Izina rya Yesu, wakira ubuzima, wakire kwidegembya. Wewe wifashe mu mifuka wo gusenga. Izina rya Yesu, wakire ubuzima, wakire kubohoka, wakire kwidegembya. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, wakire ubuzima. Toka, toka, toka pepo, toka pepo, mwamyuka y'ibitega, mwamyuka yo guterekera mu izina rya Yesu Kristo, toka. Mugende muzana yandi mazi, amazi yacafuye cyane. Rindira gati. Irukanga, irukanga, irukanga. Bandanya gusenga, bandanya gusenga. Izina rya Yesu, izina ry'ubushobozi. Ewe mnahova mwamusenge, nimushobora gutegeka kimwe mu bikwe. Izina rya Yesu Kristo. Rimwe, kabiri, gatatu. Toka! Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Wakira ubuzima mu byutsi.
niko muri mubiki aho gutegeka abadayimoni basohoke. Izina ya Yesu. Rimwe kabiri gatatu toka 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 toka. Rimwe kabiri gatatu toka. Aguturiye mu izina rya Yesu. Arabohoka mu izina rya Yesu. Mana urakoze kubohoya uyu mukobwa. Urakoze kumuhaye ubuzima mu izina rya Yesu. Mubyutse. Uhabwe ubuzima. Uhabwe ubuzima. Habwe ubuzima. Habwe ubuzima. Habwe ubuzima. Habwe ubuzima. Habwe ubuzima. Rimwe kabiri gatatu toka. Toka. Izina rya Yesu. Turategetse imizimu mu izina rya Yesu. Turakubisa abarozi mu izina rya Yesu. Turazuye abahambwe mu izina rya Yesu. Akira ubuzima. Senga ari misengere. Ndabira ibyo barimo. Manda sengera aya mazi mu izina rya Yesu Kristo. Ahinduka ubuzima. Ibyo bakorewe byose bisigare muri iki kidengeri. Ibyo bakorewe byose bisigare muri aya mazi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kira ubuzima. Kira ubuzima. Kira ubuzima. Kira ubuzima. Kira ubuzima. Kira ubuzima. Kira kwidegembya. Kira ubuzima. Kira ubuzima. Toka. 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 Katika jina la Yesu. Ndaguturira wamurozi waboshe umukobwa. Wamurozi waboshe umukobwa. Ndagutwika. Ndakuvuna amaguru. Ndakuvuna amaguru. Rekura ibirenge byiwe. Rekura. Sohoka. Sohoka ningoga. Mu izina rya Yesu. 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 Yakira ubuzima. Yakire kubahoka. Kena umusengere hajya. Kena umusengere. Kura umusengere mujana hajya hejuru. Ingo ningoga nyaruka. Ubushobozi buhoro mu mama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Onodo Jezi. Imyuka y'abadayimoni, imyuka y'abarozi, imyuka y'ibitega, imyuka yo guterekera, imyuka y'ibisokuru n'ibisokuruza imuve ko mu izina rya Yesu. Mufate. Toka. Toka murahiye. Ngaho murahiye sezera. Ngaho murahiye sezera. Ngaho umuriro. Aya samazi. Turiko turakora ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Wakira ubuzima. Aya murahiye. Kura mujana hariya musenge. Kira ubuzima, kirakubohoka mu izina rya Yesu. Kira ubuzima, kirakubohoka, kirakwidegembya mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu tunavunja mipango ya kuchawi. Ndabohoye uyu mwana. Ibyamuboshe biri ku maboko, ibiri ku maguru, ibiri mu nda, ibiri mu mitsi, ibiri mu mugongo, ibiri mu mutwe bisigare mwaya mazi. Uyu mwana nabohoke mu izina rya Yesu. Nabohoke mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ndaguturira mu izina rya Yesu.
tsindwa 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 rekura 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 ivyo mu miryango, ivyo mu bisokuru n'ibisokuruza by'iwabo, mu izina rya Yesu Kristo ahabwe kwidegembya. Ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo habwa kwidegembya, habwa ubuzima, habwa ubuzima, habwa ubuzima, habwa ubuzima. Turira turira, bomoka, meneka, turika turika, murahiye ngaho, murahiye ngaho. Toka 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 toka, wamyuka ihumanye, wamyuka ihumanye, wamyuka ikuzimu. Ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo wakire kubohoka mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu wakire kwidegembya, wakire kubohoka mu izina rya Yesu. Umuriro, ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro, ndarekura umuriro, ndarekura umuriro. Ibyo yakorewe, ibyo yakorewe, ibyo yakorewe, ibyo yakorewe, ibyo yakorewe n'ujya murozikazi, ujya murozikazi, ujya murozikazi, ujya murozikazi, ibyo yakoze byose turabisize mu aya mazi, turabisize mu aya mazi, turabisize mu aya mazi, turabisize mu aya mazi, turabisize mu aya mazi mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana. Umuriro, 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 sambura, menagura, pomora mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bw'Imana, baragaza Imana, baragaza Imana. Ibicaniro, 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 senyuka, turika, wagicaniro we, sambuka, wagicaniro we, ndagusambuye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu butware bw'Imana wakira ubuzima. Izina rya Yesu, 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 izina rya Yesu. Toka, toka. Umusubize hejuru, uriya muntu ntarabohoka, amusengere. Musubize hariya hejuru, amusengere. Toka 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 izina rya Yesu. Izina Yesu. Ndamukuye mu mazi, ndamukuye mu mazi bamushizemo, ndamukuye mu ruzi bamushizemo, ndamukuye mu iryo benga bamushizemo, ndamukuyeyo, 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 ndamukuyeyo. Ibitambo byatangiye ubuzima bwiwe, ndamubohoye, 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 ndamubohoye mu izina rya Yesu. Jesus, Jesus, kiruzima, kirubuzima, kirakubohoka, kirakubohoka, kirakubohoka. Ibicaniro byose wakorewe, ibitega, amangetengete, ibyo bakoze bikuveko, iyo mikoshi ikuveko mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu, izina rya Yesu. Toka, 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 toka ngaho umuriro, ngaho umuriro, ngaho umuriro. Muterure, kuremo, mujane hari, mujane hari. Izina rya Yesu. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toka 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 toka. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ububasha n'ubushobozi. Shinga. Akira kwidegembya, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima. Mu izina rya Yesu. Toka 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 murekure, toka murekure, toka murekure, toka pepo mbaya, toka murekure, toka murekure. Sigara hano mwaya mazi, sigara hano mwaya mazi. Mu izina rya Yesu. Jane usenge, jane usenge. Ubasha bw'Imana, imbaraga z'Imana, ubutware bw'Imana, wakire kubohoka. Ibitaza kukubabaza sije biza kubabaza, nutabiha agaciro sije ndibiha agaciro batagaciro wabihaye utajiju. Izina rya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umuriro, 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 bohoka. Ibyo bamuroze, ibyo barogeye mu mazi, ibyo barogeye mu mazi, ibyo barogeye mu marimbi, ibyo bategeye mu marimbi, ibyo bategeye mu ishimajyango, ibyo bamutongereyeko, ibyo bamutongerereko, ndabisenya, 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 ndabisenya. Ubunyene tola katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ngaho umuriro, ngaho umuriro, ngaho umuriro. Ntabya bitenge. Fire! Fire! Ayi bitenge byambika abagabo hari abakobwa n'abasore n'abadamu kwe. Ubuzima arabohoka, ubugene arabohoka. Sejo uyu mwanya nyene arabohoka. Izina ryiwe ryatanzwe ikuzimu. Arapfayo, 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 arapfayo. Lel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 e mujane haja hejuru. Kwa jina la Yesu. Wowe bitakubabaje na undi biza kubabaza. Abandi bariko barasenga basaba deliverance, basa kubohoka, na uri mu byo ntazi kazi yako. Izina rya Yesu. Mana ndasenze ukora ibikomeye k'uyu mukobwa, mubohore byamuziritse, byamuboshe, yidegemvye mu izina rya Yesu. Kira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima, kira kubohoka, kira ubuzima. Izina rya Yesu Kristo. Byo wakorewe, byo bakuvuze, byo bakuvuze ko, byo bakwatuye ko bibi, zimu namange tengete. Ndarekura umuriro, ndarekura umuriro, ndarekura ubushobozi, wakire kwidegemvya. Ubushobozi, 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 mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, wakira ubuzima. Nawasha moto, nawasha fire, ndakije umuriro, ndakije umuriro, ndakije umuriro, ndakije umuriro, ndakije umuriro, ndakije umuriro. Izina rya Yesu, izina rya Yesu. Ibyo yakorewe, ibitambo byatanzwe, ibitambo byatanzwe kuri we, ndavuze ngo bisigare hano, ndavuze ngo bisigare hano. Ibitega, ibitega, amajini kuremo, mukuremo, 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 mukuremo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kira ubuzima, kira ubuzima, kira kubohoka, kira ubuzima. Ibitega, amajini n'amarozi n'amanga itegete bisigare mwaya mazi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Akira ubuzima,
kira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima, kira kubohoka, kira kwidegembya. Ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, umuriro, umuriro, bohora umupapa, bohora mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Kira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima, kira kubohoka, kira kubohoka, kira kubohoka, kira kubohoka. Umuriro, 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 moto, 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 mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, wakire kwidegembya. Ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ndagutandukanije n'ibicaniro, ndagutandukanije n'amarozi, ndagutandukanije n'ibyo bakoze, ndagutandukanije n'amangetengete, ndagutandukanije n'amajini, ndagutandukanije n'ibitega. Wakire kwidegembya, wakire kubohoka, wakire kwidegembya, wakire kubohoka, wakire kwidegembya. Sigara hano wabitega we, sigara hano, sigara hano. Umuriro, moto, 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 mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina ry'ubushobozi. Mu izina rya Yesu. Mujure. Ta! Wabitega we, wagitega we, barungitse muri uyu mukobwa. Murahiye, 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 murahiye. Ibyo barungitse, ibyo bakoze, ibyo barungitse, ibyo barungitse mu miyaga, katika jina la Yesu, izina rya Yesu. Toka, 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 toka. Musenge mu mbaraga. Uyu muntu ko mwamuhebye, nani mwamusengera? Bandanya, bandanya. Ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima, kira kubohoka, kira kwidegembya, kira ubuzima. Mu bushobozi bwa Yesu, ibitega n'amajini, toka, 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 toka. Turategetse, turamenaguye, 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 turabomoye, izina rya Yesu. Musengere ujya mukobwa, musengere ujya mukobwa, musengere umukobwa, musengere ujya mukobwa, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Toka! Mbaraga zima, wagitega we, wagitega we, izina rya Yesu. Senga ni musenga, ko mudasenga mwe mwamaje uko, ko mutamusengera. Uyu yabohotse mureke genda usengera abantu, uyu yabohotse. Mara umuntu akoma masaka natubise ugamba rukomeye. Kira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima. Ibicaniro bikubitwe hasi, ibicaniro bikubitwe hasi, ibicaniro bikubitwe hasi, ibicaniro bimenagurike, ibicaniro bikugwe kuri uyu mwana, nabohoke yidegembye. Ndamusenge mu izina rya Yesu Kristo, ndamusenge onodo Jésus, ndamusenge mu izina rya Yesu Kristo. Imikoshi, amangetengete byose bimuveko yidegembye. Wakira ubuzima, wakira ubuzima, wakira kubaho, wakira ubuzima. Imyuka mibi itsindwe, isigare mwayo mazi mu izina rya Yesu Kristo. Akira ubuzima, akira kwidegembya mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu, izina rya Yesu,
mu izina rya Yesu. Onodojezi, 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 onodojezi. Imyuka y'abadayimoni, imyuka y'abarozi, imyuka y'ibitega, imyuka y'amajini isigare mu aya mazi, ndasenze ngo abohoke yidegembye mu izina rya Yesu Kristo. Akira ubuzima, akira ubuzima, akira kubohoka, akira kubohoka. Imyuka yose y'ikuzimu itsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubohoka, kira kubohoka, kira ubuzima, kira kwidegembya, kira ubuzima, kira kubohoka, kira kwidegembya, kira ubuzima mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndaturiye imyuka y'ibitega, ndaturira iyi myuka y'ibitega, ndasambura iyi myuka y'ibitega. Yakire kubohoka, yakire ubuzima, yakire ubuzima, yakire ubuzima, yakire ubuzima, yakire ubuzima, bohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo yakorewe byose bisigare mu aya mazi mu izina rya Yesu. Ubuzima, kira ubuzima, kira kwidegembya, kira ubuzima, kira kwidegembya, kira ubuzima, kira kubohoka. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, amaraso Yesu, 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 amaraso Yesu. Sambura, menagura ibitero mu izina rya Yesu Kristo. Sambura katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Onodoshezi, onodoshezi. Akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima. Murahiye, 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 murahiye mwabitega mwe, murahiye mwabitega mwe, murahiye mwamajini mwe, murahiye mwamajini mwe, murahiye mwamajini mwe. Ngaho umuriro, ngaho umuriro, ngaho umuriro, ngaho umuriro, ngaho umuriro. Ibyo mwakoze kuri we umva, ategerezwa kubohoka, ategerezwa kubohoka, ategerezwa kubohoka. Sigara mwaya mazi. Uyo murozi narekure, uyo murozi namurekure, uyo murozi namurekure. Cyo cyago nikimuveko aka kanya nyene, yakire kwidegembya mu izina rya Yesu. Kira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima, kira ubuzima. Wagitegawe, wagitegawe, wa mahembewe, wa mabuye. Ubunyene rekura uyu mwana, rekura uyu mwana, rekura umukobwa. Ubunyene mvuze ngo rekura uyu mwana, ubunyene mvuze ngo rekura, rekura n'ingoga. Bicitwa ubunyene rekura, bicitwa ubunyene rekura. Izina Yesu, izina Yesu. Arabohoka, ategeza kubohoka, ategeza kubohoka, ategeza kubohoka, ategeza kubohoka, ategeza kubohoka, ategeza kuba libere, ategeza kubohoka. Toga, toga. Izina Yesu, izina Yesu, izina Yesu. Izina Yesu, izina Yesu. Bohoka, habwa kwidegembya mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana, tunavunja, tunabomoa, tunavunja, tunakemea mipango ya kuzimu. Rekura akakanya, rekura ubunyene.
ubunyene nkivuga wagiterowe washuye umupapa rekura n'ingoga nkivuga ndavuze ndagutesha agaciro rekura nkivuga ubunyene ndagututumura ndagukura muri we ushatse gutwara umutima wiwe kenshi rekura n'ingoga murahiye byatongerewe kuri we vuze ngo rekura n'ingoga murahiye ngaho ibitega biramenaguwe udukarabo turamenaguwe mu izina rya Yesu Kristo mukure mu mujane hariya umusenge aboshwe n'ibitega izina rya Yesu ninavunja mipango ya uchawi ivyakoretse ku buzima bwiwe ndabisenya mwizi vyakore byose bisigare mwaya mazi mwizina rya Yesu izina rya Yesu mwizina rya Yesu akira ubuzima akira kubaho akira kwidegembya akira ubuzima mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu byabosha amaguru y'uyu mwana ndavuze ngo birekure ndavuze ngo ubunyene birekure bihure n'umuriro bihure n'imbaraga zamanutse mwaya mazi zamanutse mw'iki kidengeri ubunyene mwizina rya Yesu murashiye ngaho umuriro ivyo bamukoreye ivyo bamurungitsemwo ayo mabuye yatambutse ayo mahembe yatambutse ubwo burozi yatambutse ivyo bamuteze umva ubunyene muri autorite y'ijuru ndategeka ubunyene mu izina rya Yesu Kristo ubuzima bohoka urasha uratokombeye fatiramo ayo maguru neza yafatiremo mwayo mazi ngaho umuriro mu izina rya Yesu mwabitegamwe izina rya Yesu aho mwayo mazi hari umuriro ayo mwayo mazi hari ubushobozi mwayo mazi hari itegeko ry'Imana wakira ubuzima mu izina rya Yesu yicare ngaho izina rya Yesu wakire kwidegembya wakire kubohoka wakire kwidegembya umujane hari
mujane hariya bamusengere. Wakire ubuzima, wakire kwidegembya, wakire ubuzima, wakire kwidegembya, wakire kubohoka. Ndakubise amarozi, ndakubise amajini, ndakubise ibitega, ndakubise ibyo wakorewe byose bikubitwe hasi mu izina rya Yesu. ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa Yesu mu izina rya Yesu. Wakire kubohoka. Ubuzima, 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 izina rya Yesu Kristo. Wakire kwidegembya, wakire kwidegembya, wakire kwidegembya, wakire kwidegembya, wakire kwidegembya, wakire kwidegembya, wakire kubohoka. Ibyo cyane bikuvuye ko mu izina rya Yesu Kristo. Wakire kubohoka, wakire kubohoka, wakire ubuzima, wakire kubohoka mu izina rya Yesu. Wakire kubohoka, wakire kwidegembya, wakire kubohoka. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu. Wakire ubuzima, wakire kubohoka, wakire kwidegembya, wakire kubohoka, wakire kwidegembya, wakire kubohoka, wakire kwidegembya mu izina rya Yesu. Wakire kubohoka, wakire kwidegembya, wakire kubohoka, wakire kwidegembya, wakire kubohoka mu izina rya Yesu. Wakire kubohoka, wakire kwidegembya, wakire kubohoka, wakire kwidegembya mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Wakire ubuzima, wakire kwidegembya. Hari usigaye? Mu izina rya Yesu. Yakire ubuzima, yakire kwidegembya mu izina rya Yesu. Kira ubuzima, kira kwidegembya, kira ubuzima, akira kwidegembya. Imana ikurinze icyago cyo kurwara indwara y'umutima. Imana ikugiriye neza. Kurinze icyago cyo kurwara indwara y'umutima cyariko kirategurwa n'abadayimoni bagiye barungike ku buzima bwawe. Imana iragihagaritse muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Komera amashyi umwami w'abami Yesu. Mu bubasha bw'Imana, mu butware bw'Imana, turategetse kino gitero, turategetse uyu muzimu winyegeje muri w'imyaka myinshi, winyegeje muri igihe kirekire, turategeka ubunyene. Rimwe kabiri gatatu, taka! Rimwe kabiri gatatu, taka! Mu izina rya Yesu. Mana urakoze kumubohoye, urakoze kumugiriye neza mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi ku mwami wacu Yesu. Mana yacu irakora ibyananiye abantu, ikora Imana yacu byananiye abantu, kora ibikomeye, na nyuma yaze, na nyuma yaze rirakora, na nyuma yaze rirakora, hanyuma yaze rirakora, hanyuma yaze rirakora. Tuyikomera amashyi Mana iragahezagirwa. Mbega murizera ko Imana ari Imana ihari kandi ikora?
yizamurira ibiganza iyo mana yacu, yizamurira ibiganza. Nabanza gumaho, nabanza gumenga aho duheze. Niyicare, niyicare umukobwa, niyicare. Muzane hano. Ingo hano muko. Ngwino hano muko. Nimumufashe, nimufashe we, mufashe aze hano. Aze hano. Muzane. Izina rya Yesu, izina ry'ubushobozi, turamutandukanije n'ibicaniro byose, turamutandukanije n'ibicaniro byose, turamutandukanije n'amasezerano yose, turamutandukanije n'imbaraga zose z'ikuzimu, turamutandukanije n'ibitero byose by'abadayimoni n'abarozi. Uhereye isana aka kanya abohoke yidegembe. Ninde bazananye n'uyu mufanike? Arubatse umukobwa. Izina rya Yesu, uhereye isaha, uhereye isaha, uhereye isaha, uhereye isaha, turamuzuye, turamugaruje, turagaruje ubwenge bwiwe, turagaruje ibyiyumviro byiwe, turagaruje ubwenge bwiwe, turamukuye ikuzimu, turamukuye ikuzimu, turamukuye ikuzimu, turamukuye ikuzimu, turamukuye ikuzimu, turamutanze nk'igitambo ku Mana, turamuhaye Imana, turamuhaye Imana. Mu bubasha bw'Imana yaduhamagaye, mu butware bw'Imana yaduhamagaye, mu bushobozi bw'Imana yaduhamagaye, yakira ubuzima, yisanyene n'aka kanya, yisanyene n'aka kanya, yakira ubuzima, yisana n'aka kanya. Genda mu bitwike ibyo bintu. Ubushobozi bw'Imana, amasezerano yose yabaye, amasezerano yose yabaye, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Amasezerano yose yakoze ndamutandukanije nayo. Biturire n'ingoga na n'ingoga. Rimwe kabiri gatatu, akira umuriro pfa mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima, ubuzima turamugaruye, turamugaruye, turamugaruye. Izina rya Yesu. Urinde we, urinde we, urinde we, urinde we, urinde we, urinde we, tukuzanire. Oya, oya, tigani tuanje, tuanje, nuduki, tuanje, nuduki, 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 nida tugo. Oya, nawanze nabingiza, nabingiza, nida tugo, nabingiza, 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 ni muntu ira, mwabagore ngo nabingiza, ni mungaruka nirizwa. Turira. Nabingiza, oya, 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 murabicaye, murabicaye, muranduriye, murabicaye. Turamuzuye mu izina rya Yesu.
arahawe ubuzima mu izina rya Yesu. Turamuhesha ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu. Yitwa gute mko? Inde? Jonizi? Wa? Yitwa nde? Akora iki? Nana bayeho gute? Abana nande? Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Turarekuye umuriro mu mutwe. Turarekuye umuriro mu izina rya Yesu. Turarekuye umuriro mu mutwe. Turamenaguye mu izina rya Yesu. Ibicaniro byubatse kuri we turabisanganguye. Turamukuye ikuzimu. Turamukuye mu bicaniro. Abamutanze mu izina rya Yesu barahombye, barananiwe. Mana urakoze kumubohoye mu izina rya Yesu. Amen. Nabuze ngo yitwa nde? Raisa. Reis. Witwa gute muko? Reis. Irindi y'ikirundi. Turamubohoye mu izina rya Yesu Nduwimana. Turamutandukanije n'ibyo bavuze ku izina ryiwe byose. Ibyo bamukoreye byose bimuveko, ibyo batuye ku izina ryiwe bimuveko, yidegembye agirirwe neza mu izina rya Yesu. Komera amashimana. Mufasha agende yicare. Mufasha agende yicare mujana. Mufasha agende yicare. Reka dukorere Imana. Ejo tuzokozwa ibirenge ibiganza nabyo. Dukarabe ibiganza nabyo. Mweko muranyumvye ndiko ndavuga. Ureka abandi bafate ibintu bisanzwe bigumire muhira. Ariko twe turiko turazuka. Mukuri kw'Imana. Turiko turazuka. Turiko turazuka. Turiko turazuka. Tuzokaraba amaboko. Tuzokaraba ibiganza ejo. Amina. Ukomye amashimani guhumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka turangize. Ejo umuntu wese azotegura ishikanwa gishimwe ku bintu Imana ikoze, kuko mbonye Imana ikoze ibintu bikomeye cyane. Ugende ufate envelope ushiriremo Imana ishimwe mu buryo buri special, uko uzoshobozwa. Mboronka 5, nimboronka 10, nimboronka 100, ariko uzotegurira Imana ejo ishikanwa gishimwe. Kuko Imana ikoze ibintu bikomeye cyane. Ushobora kubona umenga nta kintu kigeze kimanifesta kuri wewe, ariko hakubititse byinshi cyane. Genda ufata envelope. Hari igihe tuvuga ngo umuntu ategurira Imana ishimwe, ugasanga umuntu yazanye 100, 500, 1000. Ibintu Imana ikoze nta kintu wobigereranya. Wegenda uko wumva uburemere bungana n'ibyo Imana ikoze ku buzima bwawe. Ejo uzoyitegurira ishimwe. Uritegura ushire muri envelope. Urizanira Imana ejo mu masengesho y'ejo. Kuki Imana ikoze ibintu Imana ikoze. Abo wana Imana ikuvanye, wewe mukobwa wambaye impuzu ya vere. Ni Imana ikuvanye, harakomeye. Ni Imana yagukuye, harakomeye cyane. Harakomeye. Haleluya. N'abandi twese
ejo tuzokora deliverance yo gukaraba. Satani turamutangatanga ahantu hose kuko nawe yadutangatanze impande zose, natwe turamutangatanga impande zose, maka tubona abantu bari mu mashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Nukuri kw'Imana amashimwe agiye kuboneka hano nurutavanako. Reka dukorere Imana, dutangire Imana amashikanwa bigira 10 ku muntu yumva afise